ni penai kato kat ni por kila snutu ba imat ka kata ka jinyo tiket kila mino barang kila mino mentaki lepat kita di constituency ki lepat kita di jaga kanong oh ngala don hasanda obar ben mentan yo prabanai ngala iluk ulong ubri upam long kian ngala iluk ngala don hasanda nyam brai prabanai di pot hasanda jingi bagiong kila iluk ya ka jingong ka jingi omlong ngala ko ban syakri patwa ngako ban leis nei di bodok ubar ben sya ban leis nei di bodok ubar ben kang baka PPP kapsha ban leis nei di bodok o ki patwa Pimot ni try kat ni namda jono. Pimot ni akun ni gadi kat thama ka bas khrab kat ni namda jono. Pimot ni yang bale pushai gadi ki hespa ki bale donbor ucho ubreu unang khai do yang ucho ubreu unang MLA ucho ubreu unang minister ucho ubreu unang kontraktor yang ni akun. Atau kam nei nam tadi patwa ki betuk ki besar leben. Atau nei nam ka jimbang biang ki toy ki jaga sumar. Atau nei nam bambiang ki jaga puli ki shnang Ruspa, mereka jinglong beriu, doni kita bangile isnei gitu. Tamatang kawai kepada Voice of the People Party kajikai. Lalu bikwa kan le isnei gitu. What try got to bar? Nim jumpa pinai got to bar pinai isnei gitu. Arajar, lajar kita bapa envelope, kini ai kita diberi gitu. Tidak kaji jinong patai kubur, ban sendur ban ring video, ban pakum kata nim syah. Kagak kan nonglim kajungi. Nikwa ban kintiwi gitu. Nikwa penyerap gitu. Mereka watta ya gitu kibapli ai jingara. Makin kisnuleran mereka bansi shimnya kata pat kejingaran ban syak sendur dia. Nama kadang le kuntar nyo imam kata kejingara. Nama kata ko kipat babi kindon kita kijing pensutu bakla kate